Bueno, ladies and gentlemen. Ay nakitam ka diti si Mangpet akabagyan da isko. Unang kail, agasawa kan adadwa nga anak da. Kanya ti damag mo kadagajay. Sa nga ili dalaang huno agyan dan detay. Kaanakan kano nila kay isko dagidayang kail. Saan nga mina nakabailan ni tata iskaw ti agtalaon. Kahit mo asawan, umay da tulungan nga agtalon ni isko. Korek ka dyan ang kail. Nakapsot nga mina ni tata iskaw. Sa bagay, nalawat ti talon ni kaiskaw. Adamat ije abroad ti kakaiso na nga anak da. Inayaban na siguro ida Tapno at dakaduana iti balay na. Nakitam ka din, ti pamilya nga day ti sidong ni kakaiskaw. Saan pa'y? Nadamag kong agtalon da kano ditaw. Katulungan ida ni kakaiskaw. Nakitak ida, ngam saan ko ang magustuhan, ti panagrupo-rupa da. Na, taapay, anya kumatisaan mo akayat. Di lalaki kit kasla grupo-rupa nga ex-convict. Adda ka din nakadamagam nga ex-convict. Awan mo't ki di ngam kasdi nga raw, ti panagkita. Madiday ta. Di mo husgan ti tao, gapoy tilangan na. Saan ki din atilang nga ti tao, ti mangibaga, no niya ti katatao na. Kamalay, idi nakitam alampong ni Bitoy. Ibagam nga agmamanaw. Ngam awan mo't tinakaw na manaw. Aglang lang nga ngamin atulisan kay. Ngam addamat san alampong nga agtatakaw. Addamat lampong ngam nasingpal. Mabaling ka diti umutang iti asukar ken sabon kagawad. Pasensya kan. Nabiit ka pa'y laang dito. Di ka amaw. Pasensya kan akagawad. Agbayad ako mainton addan kwartak. San pa'y ngamin amabalin dagiti imula mi iti bangkag ni ulitag ko. Umay kantula ang gumatang into na dakwartam. Sa anak pa'y ngamin nga agpautang ita. Pasensyan kagawad. Mapanak ngamin inton umay alawas ijay naggapon may. Addain nakila ko ijay. Addan to kwartak no agsubliak. Ison to ti igagatang mo. No adan to kwartam. Ay, sige nga rod akagawad. Pasensyan, iti panang disturbok kada kayaw. Nay, apay analiday ka, naggapo di tatersina ni Marikwanang basang. Kuang amin nana, pinadas ko ti umutang ko makin ni kagawad. Ngam dinak mo't pinautangan. Anya ka di ay ati utangam, taapay adi nakainikan. Awan ngamin pagkapi ni Uncle Isko, nana. Kan sabon ko maapaglabak. No kayat mo lakit day, jay asukar ijay balay, ti ipautang ko kan ka. Agpaiso nana. O sige, sukatak matlaang inton umay alawas. May sa akilo day jay, basang. Ala umon. Ay na, nagsayaat ka matgayam nana. Bayam, tabayadak matlaang inton umay alawas. Mala, intangarod ijay balay. Talaam, di asukar. Apay ngayon, inted mo ti asukar ito day di babae ito yan. Masyanak ngamin iti-itsura na. Idi saan a pinautangan ni Marikwanang. Di pa'y pinautangan yan, agado ti asukar na. Si kaki din na may sa lang a kilo ti asukar na, inga kayo pautangan. Saan kumot ngayon padawat? Inutang na bayadan ng tuwa. Amumpay ngay, no kaano nanto abayadan. Inton umay ka no alawas. Wain ko na ano binayadan nan. Agam no saan pa ngay. Saan ka amang namnama? No saan nanto abayadan? Saan kon nga ulitan, tiyag pautang kan ko ana. Ngam no di nabayadan. Sayang, yung may sa kilo nga asukar. Malabay amawn. Saan ta nga ipanglaw ti may sa kilo laang asukar? Nasingpit-mit ni nana to yan. Pinautangan na iti asukar di kanakan nila kay iskaw. Saan sa ka anasayate ka babalinda di babay? Nabibiit pa ilang umutangan. Unang harutang kail. Imuna anapan kano imutang kini kagawad. Hanggang saan nga inik ka ni kagawad. Kasano nga nikan na kumangay mo ka nabiit nga ron. Saan pa nagbaybayag na di babae dito? Ngam ni nana to yan. Di pa'y nagpangadwa. Impautangan na iti may sa kilaw.
Nagtalag adagos iti may sagang gandaan. Ay nadamag ko tinaramid mo, Amaray. Anya ka di ngay naramid ka, o kapitan. Di pa nangipautang mao iti asukar mo. Imbaga na nga main, ang makakapkapi ka nun ni kakaiskaw. Kaya't mo asawan. Ni kakaiskaw, di makasapul iti asukar. Nalabay, kapitan. Kaasyan namot at iulitag na. Dami dagiti nalay nga agpamarang tapno lang makalilaw da. Oh. Adakan kwa na daytaan no inalilaw nakla ang akas iti kunam, kapitan. Paliiwam no itid na adagaws akas iti karina. Nakatulong akit di No di nabayadan ay katbayabon. Saan kuntaon apautangan? Panawan kayo pa'y dito'y ulitag. Inak pa'y ngamin ilako dagiti dingwan mi ijay lugar mi. Anya ka ti dagiti dingwan yu ako nam. Adda baka kenwang, uncle. Impataraken mi ijay daduma. Abay adiyo inlakaw, sakbay ngay may kayo ditoy. Imay kami pa'y nagpaliiw Numayat matlaang dito'y apakitalunan, uncle. Kayat yu kadi matlaang ditoy. Takunam ngayon kayo ilako dagiti dingwan yaw. Uncle. Di da kay panawan nga awan kadwayo ditoy. Ay agyaman na ka. Imbaglakit din tada kayo akakabagya. Nadamag mo ka din. Ngawan dito, ikaanakan nila kay Iskaw. Amok, naibaga na mapanijay lugar da. Agsubli ka numula ang kalpasan ti sumagmamano nga aldaw. Kahit namati ka, may. Pambar na lang na dyan, Saan da matapim manaw amain? At dapat di asawa kan anak da dito. When ata yung lalaki, ti kaanakan ni kakaiskaw. Saan mo tada dyan, babae? Saanan aday ta ti pagsaritaan ta? Apay kumaasaan? Nagpaalilaw kay ti may sa tao. Ulitin ka, saan ka basta mga ase, iti di mo matamamaw? Ay na, impagpagapukla ang matakin ni kakaiskaw. Ay inaramat na lang ni kakaisko, Angam na mati ka matay. Nay, si karamay tatais ka. Agpaspasyar ka, mate. Ay, ag-exercise sak, chip. Imbagtada dyan ka anak ka kanang iwayway ka dagiti dingwan, may. Uy, nasingpat dagiti simang bay iti balay mo, Katuan, mate. Dakkel ti ginawak, idi may da. Agbayag na ka din itawi, apaw. Aginggat kay kayat da, chip. Saan ko nga min amatalon ti talon kaw? Iso nga isudan ti mang talon. Ay, kustagayam tata. Ang awan samot di asawa di kanakam. Nagpakaada, day nasingpait amanugang kaw. Inapay kanu ilako dagiti nabati ading wanday di lugar da. Tanarigat nga imbiyahe da nga iyag ditoy. Anya ka diti ding wanda? Dagiti batarakan da abaka, kas kadanuang kanaw. Nagkapuam-puarang. Di tamang kabang-ibang apuraw, tatabadaw. At danapan ko kinitay jay. At nakita kakasarsaritan. Ngam na lasin, taadayaw. Ay, ni tatais ko day jay. Imbaga na anasayat ka no dagiti simang bay akabalay na. Kasta laeng pay talabit na pay. Hangam dito amaw, no inton mabaybayag, kit agbaliw ton ti amay. Nata, hanggang sa bagay. Di tayo amaw ti sumaruno ang mapasamak. Iso asaan tangag talay, kadagiti at tao. Rupa dalangay. Napay ko matirupa da. Ay, saan kan ngagdamag? Makita may titsura ti rupa da. Saan na masapol, baliksik pay. Ni tatabadong mait. Nauyaw ka launay. Ay, bagbagak lang ti pudnaw. Sana panaguyaw da jay. Nay, adamot si Mardeng Ajip iti batog ti balay da maritoyang. Nawaya makita dito barangay hall. Kagawad. Adamot babae adimsag. Adadakkel abayong nga inyulog na. Saan ka day? Adi sa nga ili ni kakaisko da jay? Isubat ngagpaisaw. Ingam nagado ti karga ti Jeep akinarton. Nay, Anya nga tagay da gijay.
Na, sinabat mat ni Mari Tuyang. Sakat naragsa ka ng sabat. Da. Di nga tatinyawat na ka ni Marituyang. Na, nagdakil abag. Nangalam ka na kita prutas. Nagduduma mo't aprutas. Simbang po, ti sa nga ilin ni kakaiskaw. Indagas na day tawi. Inted na kanyak. Pati di may sakilo nga asukar. Anya, nangalaan na ngay ka na kita, nagadumay. Inala na ka na ije lugar da. Nosan ko siguro a pinautangan iti asukar. Dinak siguro inikan iti nagado a prutas. Ha, Iso ama diti agim imo badaw. No agparabor ka, ad-ado ti grasya akasukat na. diyak ni namnama nga ikan na kay tikastoy ka do aprutas. Mala, ikabil ta itirep. Napaot day ta nakaninta. Inkabel konti dat duma. Anya gayam tilina unti dakil abayaw nga indi sa agti babae di kalman ija ayan yaw. Kwa paray. Gapot na pinautangan ni Tuyang ko iti asukar. Napan na binayadan ti asukar. Inikan na pa iti nagado aprutas. Agduduma aprutas paray. Agdudong maaprutas? Da, naggasat kang paray. Kabayatan di pandangan ko kadagi di aprutas. Masider ti konsensya paray. Ha? Apay ka di paray. Apay ang masidirti konsensyam. Hindi nga min pinautangan ni Tuyang ka. Pinagungtak. Ha? Imbagak pa ama di ti kababalinda. Ta naglalada nga raw. Agpaisote ko nada. Huwag husgaan ang tao. Babaan sa langa. Ay, huwag nga ron pare. Talaga ama di ti aramid ka. Nabainanak pa iti bukod ko abagay. Nga nga tati marik namin, tida ito nga ipadamag ka o kagawad. Kat ibagampay sakbay adamagam no anya ti mariknak. Saan ka di nga umututang iti asukar, ti babae asa nga ilin ni tata iskaw, ngam saan mo pinautangan iday? Kasano, kat saan ko pa'y matunay ngam-am mo day jay a babae? Umutang kit day. Amom ka day, pinautangan ni nanatuyang iti may sakilaw. Anya? Saan ba't nga aglaklakon ni Mari Tuyang? Asukar da ko maday jay. Ngam gapot ama siya ni ti babae, impautang nanti asukar na. Kasta ka day? Apay nga ibagbagam day ta kanyak ita. Simang pati di kalman. Kat binayadan nanti inutang ng asukar kini nanatuyang. Inikan na pa iti nagado aprutas. Prutas? Iso ka di jay nakabayong nga indi saag na. Ay, naggasatan ni Mari Tuyang no kasta. Iso nga raw. Pagmayatan naman tinaasay, tamakagunod iti grasya. Ay, saan ko ngamin atalkan day jay idi a babae? Iso saan ko a pinautangan? Adamot ipatpatak da kakais ko abalay iti arubayan da, Maray. Pagbalinan sa kano di manugang na tirsina. Adan ka kompetensya maray. Tersina? Day tamo tinangagaw. Jak amo ano anyan tumitila ako na. Sa balik kumamot ti ilako na atapno saan kami nga agkompetensya. May mayat siguro no pagsaritaan niya, maray. Nalakamot akasarsarita, tanasinput mag. Into no umay gumatang kasaritak taon. Ang mga numabayag sa umay gumatang. Pag ko na amabayag, Nakitak ngamin a kumpleto ti ginatang na groceries. Mano a karton. ay kasta ka day. Gapo siguro tadyak idi pinautangan. Iso aday ta, gimulpeng iti abastoda. Day, sigamot day tabalasan ka. Naggapukan sa mo iti bangkagyaw. Untata, napan ko kinita no adabungan tinatangi ngam babasit pay may. Ado mo tibo nga tinatang may, balasan ka. Hingkalatan mangala. Agyamanak iti adaw nga inted mo aprutas kinituyan ko Nagsamay ti prutas balasan ka. Nasayaat ngamin ni Nana Toyang, tata. Idi siya kasapulan, pinautangan na. Kasya nga may nituyan ka, balasan ka.
Naasay itipada na atao. Gamsyak no daduma. Kahit maday, taramit ka. Saan kon nga ulitin? Madigayam tagim imak. Ay, sige man nga rod, tata. Agpurusak iti natengyo. Mingkalatan basang. At daijay, ninanamatuyang. Agpurpuros might iti idengdeng na. Ay nasingpo magayam di sa nga ili ni Kaisko. Aggayam da pa yan akin ni nanatuyang. Ay, nakaamiris pa yan ni Pare Badong iti kinasingpet da. Nagbaliwan iti kinalaing na nga agatap ka naghusga. Unang kail. No adda makita na tao iday. At tapon na adagas no saan una napintas uno na taer. Imbaga na akayat na nga agkumpari da, no may pabunyag ka na, ti anak ti sa nga ili ni Kaisko. Ay kahit. May baga na nga kumpare kayo ngay. Kaya't mo ka di matangkail. Ay, sure kayat ko. Ay, ako kumpari kami amin. Ay na, Tata Badong. Di mo kadngan ti tao babaan iti akin ruar alangana. May mayat matlaang no naasi ka iti padam a tao. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Dinawe. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangal. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Na, apay anya ti sapsapulam badong. Inwara-waram meten ti karga ti baske dito'y kusina. Agsapsapo lang nga ron iti silupeng. Na, anom ti silupain. Inawis nak ni Parinteng. Ang kami ka makidaya, iti gayam na. Kahit apay ngagsapol kay ti silupain. Ay kat amumitin ato yan. Pagkargaan iti makmagan. Di ka lang mabain. In ka lang arudin makipangan. Mangisupot ka pa'y. Mabiyag na kaya ti baeng. No adda makan alibre. Agawaan ti mangipaknay. Ngamnumat adda makakita. Kababain ka. Ay umapaldalaing ah. Agam no awan makakita. Patsiman adi damot mangala. Ay pagabigat mo maray. Madama magayam ti karait mau. Ni parenting ay maray. Ay, saan kumot nga mo, pare? Nalabit nga adda ija barangay hall. Apay, adda pa pananyo? Nay, apay di na imbagaking ka maray. Kit isupay tinangawis kanya. Nay, awan mo't imbagbagana. Sa dino tinangawisan na kan ka. Adda ka no agpakasar na gayam na maray. Imbaga na mapang kamay. Ay, kasta ka deh, pare. Ingkalaangan kitaan ija barangay hall. Amangan mo't no nalipatan na. Sige nga rod maray. Mapaanak man dito barangay hall. Sige, pare Badong. Sa dino ti papananda kapitan kan badong ko maray. Awan mo't tinasasaon ni Inteng, Maritoyang. Saan nga taas sa balay tinagdenggan ni badong ka? Jaklaan mo Ang managlilipat kat ni Inteng. Nang runa no ado ti araramiden da ija barangay hall. Na, amangan no saan nga itatibagbaga ni badong ka? Imbaon ko ni pari Badong ija barangay hall. Mapanadamagan no ita ja ibagbaga na nga da papananda. No ni badong ko maray. No may papan kadagita banag, nakalistan iti panunot na. Saan na amalipatan? Nalabos kamot mare. Unay kat na nakalistan iti utang. Kahit agpay sumag maray. Kas kumaita. Nalipatan siguro ni Kapitan. Ngam ni badong ka,
Di na nalipatan. Naimbag ta nasabat ka pare. Mapanta ka din. Papananta pare. Adda ka di papananta. Saan ka din nga ita? Di ko na mapakasarte may sa gayem ma'am. Ha? Ay, wala niya. Ay, pakasargayam tigayem ko. Ay. Kasayahat mo ito nalagip mo pa eh. Unak no siyak tinagkamali iti listaan. Ay, imbag mata nakalista iti utek mo pare. Pasaray ada dagiti awes kanya adayaan. Ay, ibagakan ka. Sikan to ti mangilista iti aldaw kan pitsa. Nya. Ay katwa na pare. Siyak pa iti ko na. Awan ti mailabas. Wino malipatak. No maipapan ka na kita. Sungalo na sikat ti pan nakasekretaryo. No maipapan iti dayta para. Nakitak mo't ang nagkuyog da kabadong kan kapitan. Papanandaya, jakman am mo maray. Basta agkuyog da gijay adwa. Jak damdamagan no papananda. Ada siguro papananda. Mapanda makidaya. Amo pa'y mo dagi jay adwa. Pasaray adda madamag da adayaan. Saan da palabsan? Siyak pa'y kit di ti mabaen, iti kasjay ngar aramidon da. Kadayan mo't maray. Saan ba't siguro adakas? Saan mo't kit di adakas no naawis da. Tidakas na no saan da naawis kat mapanda. Day takimaday. So ano awisan nak amapan iti dayaan? Ay, jakon mapan, maray. Tama nga nunadamag na laeng. Malaksid no siyak ti inawis da. Uray siyak maray. Saan kami nga agkuy-kuyog amapan iti dayaan? Naluto met akar ni dagitaw. Nangalaam ba daw? Apay, nalipata mo. Nagapuak iti dayan. Asino tinangtadkan ka? Medyo adumag. Anya pa'y ngay. No jay parawaras iti makan. Kaya't mo asawan. Nagsubli-subli ka di mawa. Wen, ado ti paraiyawat iti makan. Pinindak ida ang nagdawatan. Anya, kasanungay no adda nakasipot itar aramidam. Di ka lamabaeng. Kakaiso na libre. Di kakit agawaan ti dumawa. Dumtang to ti aldaw ang makasalaw ka iti mang dilaw iti kastang aramid mo. Ure agdilaw da, basta laki dididak dandanugay. Dayta ti kunada puskol rupa. No di mo pa puskulin tarupan. Saan ka makaraman, tuyen? Nadamag kong adaman ng dayaan iti kabangibang apuraw. Let's go tayo. Ha? Nasayat nga rin ka pare. Ado kano kat ti mapartay. Ada kano nga min mabalente agpasken. Ay, ado nga rin ti karni, ano kasta pare? Isungarod nga isagana at paray. Ado lakit di ti karni. No kayat mo, masapata amapan iti pagpartyan. Kampay idikit, tutulong tayo. Tutulong tayong mangan. Oh. Uminom pare. Sigurado ti pulutan, dagiti ko siniraw. Mga lata iti sili, ken silupin. Bayong asa ko pa'y kidi, ano mabalay pare? Mga latan sa ngagpaiso no makailibas ta iti karnay. Ikabil ta iti sako. Wine, ikabil ta ti sakaw, iti kasupukan. Iti asidad, ti pagpartyan. No saan kayo anaawis iti dayaan? Saan kayo kumaamap-mapan, inteng? Apay ko magay dungo. Dayaan nga rod. Apay ko ajak mapan. Kasanon, no basit ti inluto da? Iso asaan da anagibaga iti sa balay? No basit ti karni. Agalisto ka atap no makaraman ka. Kasjay! Ay, na yan, inteng. Napuskul mo ti panagrup-rupam Naa. Kapitan ka pa'y matngarod. Kakaiso na alibre. Di ka agawaanan. No iti restaurant. Nangingina. Nagbasit pa'y. Sana ka mabsaw. Ay makasarak kantulakit di iti tao asaan ang makapagpasensya. Ay, Jack Amon, no anya ti maibagadaken ka. Ura niya ti bagada. Denggan ti bangir alapayan. Parwaran iti bangir. Kasjay! Bilibak at talaga iti kinapos kulterupam. Ha!
Ay talagang samot nga awan babain mo. Ay ibulsa tibain. Tapno mailisi ka iti bisin. Ay, badong. Saan nyo man akanayunan ti mapan iti dayaan? Tape asaan ngay? Saan mo't asikate gastos ken agluto iti papanan may? Adda mangibagbaga ano kano adda punsyon. Da kayo kin ni Kapitan tin numero unaw. Nagko na. Ay umapal dala nga. Anya kumangay ti apalan da. Ti kinalaing mo nga gisupaw. Anya? Ay may saka may. Sa pinod da isang pit ko. Kitag sila ka may. Kayat mo nga raw asikalaang timangan iti isang putma. Di oray lamut, mamay. Saan akas dati kayat ko asawain? Si kakit di may. Kasano? Mabainak iter aramidum. Kasta pa'y lati ibagam. Sanak arawag akaskan ka. Anya? Umay kanta aging tutulong tangag party. Isungarong nga data dito. Ito makipartita pare. Ala. Aglingad ka ta ipisok ko ti saka ti baboy dito'y butas ko. Ken kunwaray. Inkanto umisbo iti kasupukan ket ikabil mo ti saka iti sakubag. At sinublat ta. Mapanak mangikabil iti karnay. Kalpasan na, si Kantumay. Sige. Tagdungdong samit dagito'y kakadwata. At datayo mo dito'y likod ti balay. No adda kiti kasupukan pare. Para sakit ti silaw. Tapno sumit nga ditaw. Agawaan mo tayo ti mangisupot iti karnay. Sige. Taipan ko iti ayan ti sakaw. Makumikom tumot ti tao amapan mangisimpa iti silaw. No medyo adun ti karni iti sakaw. Agawid tantaw. Medyo adun ti na ipuslit ta karni pare. Sublatan mamut ti karni pare. Nadagsingkay. Sapay medyo agtagtagmit. Madlaw akar ni ti karga ti sako. Uray ta nasip nga mo pare. Rabi ipay may. Jesus. Aginanata pa'y. Tani medyo adayo ti pagnaita. Oops! Saan na pala? Tanda magkarni ang pagbingayan ta. No saan ta nga agalis tao? Awan da ito'y akar ni. Imbaglaki din. Ta idi binarsak ko ti silaw. Tatamaan na dagos. Dinardaras ko mati nang isukibot iti karni iti jacket ko. Isugaya man nag-jacket ka. Uray na putpudan. Ura si kabit. Nagbutas ka pa iti nagdakil pangipiso kam iti karni. Nasirip tamutan niya. Una. Dahi ta tinagpadaan tagag kumparay. Sekretaryo nak ko naman. Rumbang nga katunusan ta iti amin na banag. Una. Magkaibigang magkumpare. Adda kayo matan, inteng. Anya day taawit iyo kan ni pari badong? Karni dungo. Na. Tangdan mi atin mulong ang nagpartay. Adu matitangdan nyo. No tangdan nyo ako namday ta. Nalaing kami nga ron ngagparty, di adaw. Ay, linaingan ayamot agparte. Ay na, inggaraw mo manen, inteng. Inggaraw ka dyan. Da ito'y akar ni ti mangipakita iti ibagbagak. Di ka man, inteng. Agpabida ka manen, ako nak. Agpay sumit. Awan da ito'y akar na, no saan kami anasiglat. Aray, adda ka di manan nadamag mong agpadaya. Taman makipartay. Inton Sabado pare, ijay kabangi-bang nga barangay. Gayam ko ti kaaruba na. Ay, adda man ay. Ay, sigurado ano kasta paray. Kas iti sigod nga inaramid ta. Kas day tumanan ti aramidin ta. Tapno adda manan mayawid ta akar ni. Ariglado paray. Agbutas ak manan iti dakkel akalawlaw. Una, agjakit akmat iti dakkel. Ken ado ti bulsa na. No addan tumanan na samag iti asideg. Ijay tumanay, ti pangikabilan ta iti pag-asakaw, nga itugot ta. Una. Ado manan ti pagbingayan ta karni. Sus, agumatan tumanan nga agpulo ta. Ay, puno na itakunan, paray. Aday tatagiti aggargaret paray. Makitugaw taman ki di. Ay, una paray. Damot mo ng tangagpadpada. Ops. Oy, da kayo adwa. Saan kayo mapalubusan nga umasidig iti ente karni, ha? Ne, apayan nga ikapsat. Anya ti problema. Sigud man atumultulong kami nga gargaret iti karnay. Hindi da ita.
Hindi sana naduktalan ti mading arami jaw. Anya nga aramid miti kayat mo asawan. Agpukaw ti karne no adda kayo. Mas kaila aso nga agitara iti karne. Iso pumanaw kayo dito. Shoo! Panaw! Ha! Ay sus! Apay ngay! Pumanaw ta kano paray. Inabog datamutan akas laukan nga ason. Ay, huwag nga ron paray. Nabay na anak pa. Kababain pare. Sigurado nga ag dinamaganda ito'y anapasamak. Tinumpal ko kumatimbaga ni Tuyan ko. Asa anak unay ang makidaya-daya. Uray ni Banang. Pasaray paretan mapan makidaya. Ay, kastoy gayam ti Marik na. No aglablabos ta, pare. Kunak no ag nanayon adida madoktalan ti aramid tan pare. Ay, agpaiso tay kunada. Nga awan ti palimod adi sumngaw. Uwan nga raw. Simgaw ti palimod ta pare. Pababain pa'y apalimod. Tagtatakaw ka no iti karne akas lasaw. Uwan nga raw. Naimbag atas saan akas lapato. Nadamag mo ka din. Nagpakasar nila kay Turaw. Itong Domingo pare. Uwan na. Ang mabain ako na mapan. Ay, oray siya pare. Ang mga nood dagabaw. Show! Kunadan tumanay. Ay, manipod inabog data. Nakaamiris akon. Kas lamang manggag ko pa iti panangabog da ka data. Un nga rin. Ay, Naple nga kiti ustaw. Iti imbagaday di akas lagro-ropa aburanay. nagturad da nangabog ka data. Kas lata nga aso nga ukan nga dog. Un nga rin. Ay, di data pa'y binagaan ti agpadaya. Tanagwara sa amit ti damag. Kwa paray. Inta lamang restauranan. Ay, una paray. Anya pa'y ngay. Nga madabayan nan. Saan na libre? Ay anusan ta na. Inusan aga po iti kinaloko ta. Awan ko maitati pagbabainan ta. Ay, iso ama diti agaramid iti mati pare. Ay uwan na. Awan ko mati pagbabawian ta ita. Ay na, Kapitan Kentata Badong. Saan adakas ti makidaya, nulakad saan kayo nga agitaray iti karne? Ala sige! Dinan tinagipusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, VJ Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nadamag mo ka diti inaramid da pari badong kan kwarog? Na apay, anyat inaramid da manin. Napanda ka no ije tersena di tadaya. Pilpilitan da amang lukat iti dis oras ti rabi iti aglaklakaw. Ta apay ka na. Apay anya ko matigatangan da. Anya pa'y ngay no di arak. Ay, makita da di akwarog no sumangpay. Ay, rumbang abagbagaam da di akwarog. Mangibabain. Tanod pa'y mat nga rod. Saan lang atanod ta chip tanod nga rod. Di na bagay ti ag-chief tanod. Nukas jay mat ti aramid na. Nakita mo ka din ni Badong ka umaray. Ne, saan mat mare? Ay, kadwa na siguro manan ni kwarog. Kasla ni Kwarog ti asawa na. Saanan asya? Ay, na yan mare. Pagimunam ka din ni kwarog. Saan ko apagimunan, Maray? Masurunak laeng. Di nakpay tulungan iti trabaho. Nilatan Kwarog ti kanayon na akadwa. Ay, bagbagaam ni badong mo.
tabagbagaan mimot ni Kwarog. Kanayon ko abagbagaan, ngam di nakmet denggan, iso ama uma akaun. Mauma ka kunam. Ngam apay nga rod asa pulam. Kasanaw no adda mapasama kenkwana. Awan kwartak nga aramatek maray. Kanak man iti upat ti suli na kagawad. Arak ka di manenti kayat masawan. Ni kagawad mait, kas lagdadamaw. Amuyon ati kayat ko asawain. Bayadam ka di wano ipalistam manon. Dahito iti sungbati sa lutsod mau, kagawad. Naa. Bulpin mat day tayaw awat mo sa anak kwarta. Maawata mo na ti kayat ko asawain. Ati dogan ti listaam di tao. Saan ko matadamdamagan mo atid daw? Ti kunak, ikanak. Na, naglalaingam kidain, ta ikan ka iti lakok. Lako dagitaw, saan na padawat? Ni kagawad mait. Ito lang agkidawak kan ka, di mo pa ikayat. Ingka dumawat iti sabali at tersina. No adda mayat amang tadkan ka. Kasta ko matitaktak derken bis ngay mo akanayon ko araw. Nagbayat. Kanayon mo takastoy ko angkal. Gwapo kan tarakay. Guwapo kong taraki. No nagalas ka kita, no nabartak ka. Apay ko mga nagalas. No nabartak ka, awanan ti bis ngay mau. Kuso-kuso ti buok mau. Kanda takiday mau. Dandani pa di ka makatakdar. Ha? Kayat jo ka diti makamanugang angkal. Ay, noon pa. Hanggang kasano ang makaasawa ka. Arak mo tinagbalin nga asawa. Arak timangtid kanyak iti turay, tapno makaasawa kang kal. Adda madismaya ti balasang no kanayon ka anabartek. Angam ti problema, mabay na kasumango iti balasang no sana ka nabartang. Sino katamanan tay purontong mo iti pantalon? Sa dino manan ti papanam? Apay adamagay. Kayat mo ka dito sumurat. Nuing ka manan makiinom akadwam ni Kwaraw. Sa anak akas kada kayo akurang ti panagpampanunot na. Gusto nga ta ti panunot ti tao, akanayon nga agbusingar tingiwat na. Palapan ang kanto pa'y di nagtakdram. Nakurang ka talaga ti panagpampanunaw. Napatpatag ti arak ngam ti trabahaw. Amom tuyang, ti arak makaikat iti banaw. Makauray day ta trabaho ta makabanaw. Ayan tay binalsag. Ah, Ay makapalpala-palak iti tawad di na oras. ay tarayon ba daw? Delikadong ti binalsay. Hay! Egsobli ka dito'y bataw. Apay ati maray ka! Na, Ay, kasla na bagyo akayo ta itsurab, Kwarog. apay ko mga nabagyawan tay. Ay, damagam pa'y laeng. Amom ka day, nga imbaga dagiti kakaduam atanod, aso katanda kakanon. Gapo, iti kinamamartek mo. Ha? Sino tinang ibaga sukatandak? Ta sukatak tirupa na anday? Di ka man. Ha? Masukatam aya, matirupa. Abay kitin na sananday. Pagbalin na ka ng isit ang kaslalumboy ha? Danog-danog Ay, kaskala na laeng no nabartek ka. Di mo pa'y maiturad ti sumango iti balasang. Ay, nagpadaan nyo lang ka ni Pari Badong abartek ti amuyo. Isungarot nga babarte ka. Tapno adan tumanugang yawan tay. Tulungan na kano ni Tata Badong garam. Ay, kun kuna na laeng tapno adda kadwa na nga ginom. Ay na, Kwarog. Adda adi ka makaasawa no kanayon ka anabartek. Abay kumangan tay. At damat alalay ko nga garam. Uray kanayon ang mabartek ni Pari Badong taadan tuyang na. Si Kangay. At sa nga ilay ni kakais ka balasang, Kwaraw. Kaya't ma, tainta sirpatan. Itamat lang, Tata Badong. Mapandan. Ni kano dalmas, di mang sirsirpat iti balasa. Natatair ka, yung dadya dalmas, Kwaraw.
No nilang dalmas ti karibal kao. Anyang iti laban na kanyak. Kano kasla grup-grupa ako raranay. Iso nga, Intan. Ipakita manalalaing kin natatayar ka. Anya mo na dyan dalmas nga. Nagrana kami di balay ti balasang. Ibagak nga gawid ay tasak ti kayat ti balasang. Tanatairak madlang. Iso nga, Intan nga rodain. Tapno di na ka maunaan dahil si Adalmas. Basta numadanon taday di adalmas. Pagawid ako na. Apay nga inik ka manandabadong iti arak, Maray. Kasano ak ang makalakaw no saan ko nga ikan ti gumatang. Pwera ko manibadong ko Saan mo ko mga ikan? Saan mo't ani badong mo ti gimatang, nimot kwarog. Ita, saan manen nga amaw no na pananda? Apay nga sa pulam. Amo na mo ti pagawidan na. Di na nga ron matulungan iti trabaho. Ay mandaram nga min ti asawa matumulong kan ka. Saan ati negosyo ting kapag pupudutan. Babawi kon nga may nagdamag. Ha? Makapasuron. Inayaban ka ayang nga umay ditoy. Agawid kan no saan ka gumatang. Ay, iso aba akatakas na ti ugalaym. Panawan ka man langay. What? Kanya di na idanon kanyak nga inaramid yu iji balay ti balasang. Impakitak lang ti kinatigas ka wangkail. Imbaga kinitalmas nga gawid. Tasak ti mangaram kininapinta sa balasang. Saan na nasaya ti inaramid mo? Saan mo apapanawan ti madanon mo a tao iti balay ti aking balay? Ahaw! Impakitak lang matiti balasang sakti na lang. Apay pagsaya atan ti inaramid mo. Pagdaksam day jay. Abay ko mapagdaksan nga. Mayat kit di ata makita ti balasa nga sakti ka tutureda na siptanaw. Baliktad ti kararwam. Kinapalangguad ti inaramid mo. Pimanaw kano ni Dalmas gapo iti inaramid mo. Ay, nusan pa lang nga pimanaw akat linipak kaon. Ay si kanto pa iti lipakagnay. Ha? Di kan sumungbatag diso ti gemgem ko iti sungaw. Yay. Maray, saan samutan nga umay ni Mari tuyang dito itersenam? Oray saan nga umay no agreklamo ti umay na aramidan. Ne, apay nga agreklamo ako na Maray. Kasanaw kat iparit na nga aglako ak iti arak. Nimot kwarog ti magimatang. Ado nga min ti masuron a babae. No agbartak ti asawa da. Pabasulin da ti aglaklakaw. Di asawa da ti kasauda. Saan kat ati lakok ti pakibiyangan da. Adalat ta nga min dagiti saan a makaawat, Mare. Iso nga agpipinnasin siya kayon maibos ti pasensya. No aglablabos damag. Abay nga, itataba daw. Ito rin nga apo dito'y balay ti balasang. Di datamot ilokatan. Iso nga rin. Ada nakita ka tao itay alimabas iti batog ti tawa. Sinalbag. Itun ko nagriyawak dito yung rubayan da. Ay, saan. Imbaga kanyak ni parintay nga saan ta kano nga agar ariwawa iti balay ti papananta. Abay nga min na di datapastrakan nga iti balay da. Weno, awan ti tao, di sa unay. Kapay nga da nakita itay iti tawa ngay. Saan nga tangalalya tinakitam tata? Anya, alalya. Ay, mga numay na talalyain. Inta ka ruday, agawitan. Nanay, tata ba daw? Di nakpanawa na. Kapan ka magayam naglako itinatay, tuyan. Ayan na nga, dinaglakwak. Apay adamagam tinaglakwak. Di nakimay tinulungan. Iso nga awan ti ited kukan ka. Timulong akmat idi nagmula. Sana ya? Mangmangan ka mo. Inggatang ko iti bagas kan groceries tinaglakwak. No si ka ti mapanaglakaw, arak ti papanan ti kwarta. Kitmangtid ka mo nga ruda. Awan nga rudaon ta inggatang kaw. San ka kadi makaawat? No di nakikan, mangilako ak iti bagas. Padasam, tapagbabawyam taramidag.
Palapalon ka iti binalsay. Amok no kasano ti kaado ti bagas. Amok no kaano ang maibaws. Ay, nagirigat ang awan kwarta na ya. Awan pa igatang matitiarak. Inton kwan nakaala kay ti sakit mo gapu iti arak. Apay nga ron nga dag sakit kin masapa amatay. Nga uray saan mo't nga gininom itiarak. Oho, ikalintag amlat taday ta sinalbag nga arak. Ay, mapukaw kumaday ta nga arak dito'y lubaw. Ay, saan mo ta? Ado kaming ngagliday nung mapukaw ti patpat gan mi nga arak. Ay nadamag mo ti kabarbaro adamag iti kabildatan kwaraw. May papanitian niya ang kail. Dandan ni agkalay san di balasang. Ken ni Dalmas. Anya? Nagpaiso ka di tayo tangkay. Ken no may saak aninom. Ha? At nga ta diferensya ti pa nagkita dahi di babae? Naa, apay nga ibagam nga da diferensya ti panagkita na. Hindi na makita na tatairak ng dahi di Dalmas. Kinayat nakit din dahi di akas lakurara night. Idinto ta na tatairak night. Apay mabiyag ayat ti taer. Ken kinamamartek mo ti agbalin a pamilyam. Ha? Ay, tinakita na ka ni Dalmas. Ket mayat ti ugali na. Nay, apay akas lang nasukaan nga utang day tarupam ita. Kuaraw. Kasanaw? Kaday mo't kasla kurara ni ti pinili di balasang tataba daw. Ha? Asino balasang? Kin asino analaad ti dadda kamatan? Dahi di Dalmas kanti sabsabungin ta. Ay, kasta ka day. Mala, intanto lang makidayan, huwag kalaysada. Ay, sa anak lakit di mapan. Ay, nagsakit lang ti pusok ang makakita na ragsak dado Inka, tapno ipakita masaan ang nasaktan tirignam. Kasla makit-kitak ti panangkat katawa kanyak day di Dalmas. Day jay kidan, tinagasa, titi babae, kit naglaan may. Warog, apay nga adda ka nga agsansanuong ditoy. Di kakit napan nakidaya, ija ayan dadalmas. Mapay ama panak nga yan tay. Ay, Di kamot napan. ay ket naira na ngamin amadmad itiriknak. Di mo ka di makita ang nakasweterak, tamalaminak. Jakmat kayat ti mapan Takumaro lang ti sakita marigrik na kantay. Ha? Madmadi ka di mo tiriknam, barok. Awanantay. Nasakit ti puso ka na kamakaw. Ah? Ay, amum ka day no apay akinayat jay babae ni Dalmas, imbes asika? Tsaka mau, antay. Hindi namot nga minamot agpilay. Deta ti amo ka makagapaw. Ay, ti kinalaing mong agbartek ti makagapo. No apay anadismaya ti babae ken ka. Day, nakakaluban ka may kuaraw. Papanam. Inak ije banggag kaw. Inak man kit dagmula, tapno adda apitay. Kahit saan ta ka din ang mapanaginaw. Ay, saan ang tata? Adda ako mayakay ti balasang, no kanayo na kanabartak. Ay, uray ni tuyang ka. Di na kon kasasaaw, gapo ka no tamamarte ka. Ingkala tulunganin tapno agkapya kayawn. Nakalipat na. Iso ang nakaaramid ta iti sa narumbang gapo iti arak. Ay, winsa. No inaktulungan ni tuyang ka. Saaday na makapungtot kanya. Unta ta. Awan tinasayat nga itdan ka data ti arak. Adda nga imadayo tinapatag ka data. Mala, ingka nga ruda ni Jibangkang mau. Kay nakbutay ni Jibangkang may kanituyang ka. Ay, tatabadong ken kwarog. Awan na sayaat nga itden tinalabas nga arak. Nudi, panakaisagma. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binowe. May samay as
kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.